Tabakgolo ya le gona ke gore goreng re le basetsana goba ona makgarebe re ikhumana mo di-relationship dikamanyo tse e le goreng re ba ngwaga ka gare ga tsona re sa nyalwe goba ona o khumana mešomo e re e tšwelago sekolong. Ntate Enigma Mogedi o a fetola taba e goreng re sa khumane lenyalo. Madume go wena moedi wa moetšo lenaneo la rena la news ga ke le gore ke mathomo o tsena mo pageng ya rena ke kgopela gore o subscribe o be o comment o like le video ga re tseneng go taba ya rena ya lekgono. That's why ke uJesu sibonisa abantu ababhalwe la no marriage. Wow. Bahamba emall bahle bagqoke kahle kodwa spiritual kubhaliwe la no marriage. That means abantu la azothandana nayo bazothandana naye. They will enjoy ukuthandana kodwa angeke bamshade. Bayogcina baya kumasangoma bathi ngifuna ukuzosigeza mhlambe ngine bad luck. So kanti ngalesikhathi siloku sifeba le emuva ya eminye lapho sifeba khona bekutshontshwa ama-gift wethu spiritual ngoba masiyenza intando kaSathane sivula iminyango ukuthi uSathane namademoni wakhe bazothatha ama-gift wethu. So ke bengifuna ukuphendula labo sisi labo ke abathi hey sifuna umshado asiwuthuli sigugele ekhaya kanjani. Yebo ngalesikhathi lokujola uthandana le nale wazala nabantwana ungashadwanga yahamba lapha enhlanhla yakho and angeke sabuyeli kuwo. Angithi lalela uma ukapa umuntu la ngembazo uzovuleka la ngithi uzumukisa esibhedlele bazomstitcha kuzavala but there will be a mark ukuthi kuwe uke wale mali waphuma igazi nalamantombazana abathola abantwana uNkulunkulu uthi bathola abantwana kuphi emshadweni so bona bathola abantwana outside marriage. You see that Mogedi ke khumanetse karabo gore re sa nyalwe le hono ka lebaka leo ntate Enigma fetša go le beya tafoleng a re nyalo gobane mehleng e la re sa gola goba ka nakwane la re sa nagana gore re tsene matlhalagading e be re ratana le batho re robala le bona pele he re ka nyalana gobane modimo o reng sex before marriage is a sin o ra re thobalano pele ha lenyalo ke sebe re dirile sona sebe seo ba bangwe ba rena ra ba ra khumana bana pele re ka nyala bjalo ona mo ke mo re buletseng mabatsi a Sathane goreng a re la gole gobane be re dira tsona ditiro tša Sathane ke lebaka lengwe re kgono re khumana re sa nyalo gobane dimpho tša rena tša lenyalo di tšere ka nakanela ya kamanyo ye re kitsetšitše gare ga yona pele ya lenyalo mo dimpho tša rena tša lenyalo tša mešomo dimpho tša rena tša bophelo ba rena di tsamailego gona le kgone re ke khumana re le ka ra mathata re nyaka lenyalo re ya dingakeng re ya go baprofeta ba go fapafapana re nyaka thušo goreng re sa khumane lenyalo yona karabo e tšwa go ntate Enigma o re ke ka lebaka le la goreng re tsene go di-relationship goba tsona dikamanyo ra robalana le bona batho bao pele re ka nyalana. Mogedi taba e rialo wena mpotše mo di-comment section gore o naganago ka taba e maraka ka mantšu ke re ya re leke go rapela re kgopela tshwarelo go ntate Modimo gobane Modimo o tšea nako go araba mara o a kwa re ka kgopela tshwarelo ona ra rapela re tiišitše re hlomile pelo ra kgopela Modimo gore a re tshwarela melato ya rena ke dumela gore Modimo o tla re tshwarela go mare bontšha lesedi mo maphelong a rena ra nyalwa ba ba nyaka go nyalwa ba ba nyaka mešomo masea le bona ba khumana gobane mo bophelong re nyaka dilo tša go fapafapana ka o rialo ke re tshwarelo hetša o morana Modimo ke yena a tsebang tša maphelo a rena o tla re tshwarela ka sa gae sebaka gobane le rena re sentše ene re ya dumela gore re sentše bjalo ga re boele go Modimo re fetoge morago wa gore o khumane karabo go tšwa go ntate Enigma ke kgopela gore go beye comment mo fase mo o mpotše gore o nagana eng Modimo tshwarela magologolo ba gaešo e le gore o sentse go tshwana le ka mokgwa ntate Enigma a bolelago ka gona ke dumela gore go ka kgopela tshwarelo wa fetoga mo bophelong ba gago wa tshwara tsela ya Modimo
tsotlhe di tla boela madulong gobane Modimo ke senatla. Satane a ka se fenye Modimo ka ditiro. He re ka fetoga tsotlhe di tla boela madulong. Ntšhiele comment mo fatshe mo ke tla go bona ka video ya ka ya go latela ya go rialo ke a leboga.